бинандагони арҷуманд салом. барномаи криминалии милитсия ҳомии ҷомеаро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои ҷиноятӣ ки ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардид манзури шумо менамоем. вобаста ба ҷиноятҳои одамкушӣ, дуздӣ, қаллобӣ ва дигар кирдорҳои барои ҷамъият хафнок ҳамкоронамон гузориш омода намуданд ки шумо имкон доред ин лаҳза барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо мавлонзода ҷамшед. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров як нафар зан барои содир кардани ҷинояти куштор аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти Суғ боздошт гардид. гумонбар барои ба даст овардани ҷавоҳироти тиллоӣ як нафар ҳамсояи худро бо истифода аз кор ба ҳалокат расонида барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содиркардааш ҷасади ӯро оташ задааст. ҳамкорамон Акбар Шарипов вобаста ба ин ҷинояти махсусан вазнин гузориш омода намудааст. санаи 21 июл саге дар маҳаллаи учбоғи ноҳияи бобоҷон ғафуров косахонаи сари ҷинси зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар ҳолати сӯхтаю пусидаро ба хонаи соҳибааш овард. ин ҳолатро ба милитсия хабар доданд. ҳарчанд душвор буд муайян кардани шахсияти фавтидае ки аз ӯ танҳо косахонаи сар боқӣ мондааст, аммо дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои фаврии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсияи вилояти Суғд муайян карданд ки аъзои бадан ба беному нишон гумшуда Холбобой ва Эргашой Барматқуловна соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати деҳоти Ёва маҳаллаи Учбоғ тааллуқ дорад. асрори ба чунин ваҳшоният гирифтор шудани Эргашой Холбобой ва вақте ошкор гардид ки кормандони мақомоти милитсия ва прокуратура шахсияти гумонбарро муайян ва боқимондаҳои ҷасадро дарёфт намуданд. аз тарафи роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ барои ошкор намудани ҷинояти махсусан вазнини сарбаста аз ҳисоби кормандони ботаҷрибаи мақомот гурӯҳ созмон дода шуд ки дар муддати кӯтоҳ гиреҳи ҷинояти одамкушӣ бо бераҳмии махсусро боз намуд ки бо дасти як нафар зан модари 4 фарзанд содир шудааст. Шарванд Ахмед ва Гулмира Рустамҷоновна соли таваллудаш 1982 сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати деҳоти Ёва маҳаллаи Учбоғ гумонбари ҷинояти одамкушӣ бо бераҳмии махсус маҳсуб меёбад ва барои ба даст овардани тилловорӣ кирдори даҳшатнокро содир намудааст. санаи 14 июл бо мақсади ғоратгарӣ ва аз ҳаёт маҳрум кардан бо баҳонаи фурӯхтани ҷевон ҳамдиҳааш Эргашой Холбобоеваро ба ҳайси харидор ба хонаи худ даъват намуда аз шароити мусоид набудани одамони бегона истифода карда бо кори пешакӣ омода намудаш 2 маротиба ба тахтапуштай зада ба ҳалокат расонида занҷир, гӯшвор ва ангуштарини тиллоии ӯро тасарруф менамояд. баъде ки ман ӯро бо корд задам аз ҷояш калавида ақибнокӣ омада афтид. сачоқро гирифта даҳонашро маҳкам намуда то он даме ки аз ҷунбидан боз монд. идомаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ боз вазнинтару бераҳмонатар сурат гирифтааст. барои рӯйпӯш намудани ҷинояти содирнамуда ҷасадро ба гилем печонида бо кӯмаки писари 9 солааш аз ҳуҷра ба ошхонаи ҳавлии истиқоматиаш бурда давоми 3 соат сӯзонида косахонаи сар ва устухонҳои боқимондаи ҷасадро дар дохили оғилхона чуқурӣ кофта гӯронидааст. баъдан тилловориҳои ба дастовардаро дар маркази савдои Абдулазизи шаҳри Хуҷанд ба соҳибкор Алишер Ахмедов фурӯхтааст. як занак омад, як гӯшвор, як детски, як сепочка мефрӯхтагӣ шуд. баъд 1100 сомон кардам, розӣ шуд, баъд харидам. маснуоти заргарӣ ё ороишоти аз тилло омода шуда ҳамеша объекти ҷиноятҳои махсусан вазнин буда соҳибкорони дар ин самт фаъолиятбаранда набояд танҳо манфиати худро ба инобат гиранд. тибқи талаботи қонунҳои амалкунанда харидории ҳар ашёи ба ҷиноят алоқаманд аз ҷумла тилловорӣ тасарруфшуда пурсише дар пай дошта дар радифи гунаҳкори ҷиноят харидор низ пурсида мешавад ва далелҳои шайъӣ аз ӯ мусодира мегардад ки зарар ба буҷаи соҳибкор аст. вобаста ба ҷинояти мазкур зимни гузаронидани чорабинҳои оперативӣ ва ҳаракатҳои тафтишотию ташхисӣ олоти дар ҷиноят истифодашуда корди ба таври косибӣ сохташуда ва боқимондаи устухони ҷасад низ дарёфт шудааст ки ҳамчун далели шайъӣ кирдори содирнамудаи Гулмира Ахмедоваро тасдиқ менамояд. пул ва дороие ки бо роҳи ҷиноят ба даст омадааст баракат надошта дер ё зуд шахсро беобрӯ мегардонад. аз рӯи ин ҳодисаи ҷиноятӣ айни ҳол барои одамкушӣ нисбати Гулмира Ахмедова дар прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо моддаи 104 қисми 2 банди И кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамчунин барои ғоратгарӣ ва сӯзонидани ҷасад ки ҳолати вазнинкунанда аст ба аъмоли ҷиноятии гумонбар баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. як нафар ноболиғ сокини шаҳри Ҳисор аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе барои содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир гардид.
дастгиршуда аз манзили истиқоматӣ як нафар сокини шаҳри Душанбе 22600 сомонӣ маблағи пулиро бо роҳи пинҳонӣ тасарруф намудааст. ҳамкоронамон Шарафи Раҳмон ва Сироҷиддини Шукур аз раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе гузориш омода намуданд. дуздӣ амоли ношоиста ва кирдори ҷиноятиест ки баъзе аз афроди кӯтоҳандешу сабукфикр барои ба даст овардани маблағу даромади муфт ба ин кирдор даст мезананд. махсусан аз ҷониби ноболиғ содир шудани ҷиноят ташвишовар буда аз муҳити оилаи носолим бемасъулиятии бархе аз волидайн ва бетарафии атрофиён дарак медиҳад. дастгир гардани ноболиғи 16-солаи сокини шаҳри Ҳисор аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри Душанбе бо ҷурми дуздӣ собит намуд ки дар баъзе маврид маҳз хостори даромади муфту истироҳати яклаҳзаина боиси содир намудани ҷиноят гардидааст. ҳангоми гузарондани тафтиши пешакӣ муайян карда шуд ки ноболиғи дастгир шуда санаи 9 июли соли ҷорӣ ба манзили истиқоматии Шаҳрванд Ғафуров Ашурмурод соли таваллудаш 1972 воқеъ дар кӯчаи Ҷабор Расулови шаҳри Душанбе ғайриқонунӣ ворид гардида аз он ҷо 22600 сомони маблағи пули номбурдаро тасарруф намудааст. баъди ошкор нагардани ҷинояти содир намудаш ба вилояти Суғд паноҳ бурда як қисм маблағҳои пулӣ бо роҳи ҷиноят ба даст овардаашро сарф намудааст. چقدر مبلغ بود؟ و در آوی کردم رومانم گرفتم و کجا رفتم همه روی دوزده هم تلفن خریدم مبلغ 1400. بعد از دستگیر شدن از جانب کارمندان میلیسیا 17000 سومانی همچون دلیل شهید دریافت و مصادره کرده شد. این زمان نامورده در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش به ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. зудбоварии шаҳрвандон дар аксар маврид барои амалӣ намудани қасди ҷинояткоронаи қалобон ва мардумфиребон шароит фароҳам меоварад. раҳматулло Хайруллоев сокини шаҳри Истаравшан аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри мазкур барои содир кардани ҷинояти қалобӣ боздошт гардид. дастгиршуда бо роҳи фиреб наздики 3 миллион сомонии шаҳрвандонро аз они худ намудааст. паси амалҳои мардумфиребӣ чандин нафар ризқи худро аз даст диҳад ҳам то ҳанӯз зарари моддию маънавӣ расонидан ба шаҳрвандон ҷой дошта қалобон аз зудбоварӣ тарзу усулҳои нав ба навро истифода бурда майдони фаъолияташонро васеъ менамоянд. чунончи сокини шаҳри Истаравшан Хайруллоев Раҳматулло Иномуллоевич соли таваллудаш 1985 бо ваъда ба соҳибкорӣ машғул шудан ва ба роҳ мондани тиҷорати даромаднок маблағҳои калони пулӣ ё маҳсулотҳои гуногуни соҳибкорони шаҳрҳои Истаравшан, Хуҷанд ва Душанберо ба даст оварда қавлу қасами додаашро фаромӯш ва ғанимати ба даст омадаро ба манфиати шахсӣ аз ҷумла харидории манзили истиқоматӣ ва автомашина истифода бурдааст. من مردم پول گرفتم اگه فایده شد تقسیم میکنم گفته بودم عصبی همه ضرر کردن مثلا این آدم گرفته این مدادگی тақаллубкориҳои гумонбаршаванда Хайруллоев аз соли 2017 оғоз гардида то нимаи соли 2018 идома кардааст. тафтишоти пешакӣ 13 лаҳзаи мардумфиребии ӯро дар асоси муроҷиати ҷалбдидагон ба қайд гирифтааст. зарари расонидашуда маҷмӯан 2 миллиону 993 ҳазору 71 сомонӣ мебошад. камтарин зарар 10 ҳазор сомонӣ ва аз ҳама бештар 775 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. рӯғана шоколадкати алиш мекунем 1700 сомӣ фоида мемонад гуфта ба бовариш дароварда ахирон бори равған додагим ба 400 ҳазор сомонӣ бор додам ва задешка фирма маро пурсидан гирифт. ахир ман рафтам фаҳмам агар вай равғанои маро гирифта 49 гирифта 45 фурӯхта будааст. нисбати Раҳматулло Хайруллоев бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Саломат Абдулҳамидова директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ноҳияи Восе барои содир кардани ҷинояти қалобӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур дастгир гардид. номбурда худро корманди ташкилоти хориҷии ғайридавлатӣ муаррифӣ карда аз шаҳрвандон барои ташкили гармхона, занбурпарварӣ, моҳипарварӣ маблағҳои калонро гирифта ба эҳтиёҷи худ сарф намудааст. شهروند سلامت عبدالحمید وصل تولدش 1975 ساکن ناحیه واسه نامبرده از جانب کارمندان میلیسیای ناحیه مذکور برای صادر نمودن جنایتی قلابی دستگیر گردید. گمانبر شده به حیث دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 ناحیه واسه کار و فعالیت نموده، همچنین به شهروندان خود را کارمند یکی از تشکیلات‌های خارجی غیردولتی معرفی نموده است.
و با استفاده از باوری شهروندان با وعده‌های بردروغ که گویا از حساب تشکیلات خارجی برای تشکیل گرمخانه، زنبور پروری و ماهی پروری مبلغ کلان پولی جدا نموده می‌دهد، آنها را به دام فریب کشیده مبلغ‌های پولی طلب نموده گرفته است. از جمله سلامت عبدالحمیدова با باوری شهروند علیف طالبجان ساکن ناحیه فرخار درآمده خودش را کارمند تشکیلات خارجی غیر دولتی معرفی نموده از او مبلغ 10,000 سومانی طلب کرده گرفته وعده داده است که برای برآوردن آب آشامیدنی به دهه مهاجرآباد ناحیه مذکور از حساب این تشکیلات مبلغ 800,000 سومانی جدا کرده می‌دهد. باز با همین طرز اصول با باوری ساکن ناحیه فرخار نمازوف زین‌الدین درآمده مبلغ 4400 سومانیش را گرفته وعده داده است که برای ساختمان گرمخانه از حساب تشکیلات 70,000 سومانی جدا کرده می‌دهد. گمانبر شده عبدالحمیدova سلامت از سال 2015 تا ماه فوریه سال 2018 به مردم فریبی مشغول شده ضرر رسانده او به شهروندان 215,900 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت نامبرده با ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی قلابی پرونده جنایتی آغاز گردیده او در حبس پیشکی قرار دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد یک نفر ساکن ناحیه مذکور را برای صادر کردن جنایت تمجیدی دستگیر نمودند. گمانبر با تهدید پهن و معلومات‌های بی‌آبرو کننده از یک نفر دختر مبلغ پولی و دیگر اشیاءهای ارزشناک طلب نموده گرفته است. تمجیدی شکل جنایت است که صادرکننده آن با تهدید پس زدن آبروی جبردیده و احتمالیت آشکار کردن بعضی اسرارهای رفتار و خاراکتر که در صورت فاش ساختن معلومات‌های بی‌آبرو کننده جبردیده و نزدیکان او ضرر معنوی و روحی می‌بینند چنین حالت‌ها را در بر می‌گیرد. به این مانند کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد شهروند خال محمد شویف ساکن شهر وحدت دانشجوی سال دوم کالج آمار شهر مذکور را دستگیر کردند. دستگیر شده سال قبل با یک تن از ساکن ناحیه فیض‌آباد رابطه عاشقانه پیدا کرده مناسبت و حرکت‌های جوان دختر را توسط تلفن موبیلی به نوار گرفته در لحظه‌های برایش مبلغ لازم شدن با تهدید افشای نوار عکس‌های بی‌آبرو کننده به عوض انجام ندادن چنین عمل مبلغ و اشیاءهای گران‌ارزش جوان دختر را به دست می‌آورده است. با گذشت قریب یک سال گمانبر شده به جنایت تمجیدی مصنوعات زرگری، نوتبوک، دستگاه عکسبرداری و مبلغ‌های کلان را از جبردیده با راه تهدید صاحب شده ضرر آن طبق خلاصه مفتش پرونده مذکور 6,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. گفت شکر چی در کنم گفت نمی‌فتم در صورت تاسیم کوتا داخلختم سانسی فوتا تقسیم کردم و من گفت ما چی می‌کردم میارم خربات میومدم میرفتم آنجا دیسات نوراباد بود که از رسوم رسید 250 نوشه بعد 300 داد بعد گفت که دیگه سم ندارم پلانچه گفت صورتی را گفت گوشبور چالا گفت یا نبوگه سبی میشه با همون را تحت روی کرده بود و گرفته بودم. چنین کردار قصدانه و جنایتکارانه گمانبر شده خال محمد شویف اخیراً از جانب کارمندان میلیسیا آشکار کرده شده نسبت گمانبر طبق طلبات ماده 250 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی تمجیدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بند ماده مذکور جوابگری جنایتی را از 5 تا 10 سال پیش بینی می نماید. از فرصت استفاده کرده شهروندان را مراجعت و آگاه کردنیم که در صورت دچار گردیدن به چنین حالت‌ها سری وقت به میلیسیا خبر دهند تا مال و ثروت و آبروی آنها از تهدید جنایتکاران آسیب نبیند. با مساعدت کارمندان ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی یک نفر زن با 3 نفر کودک نابالغش از اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه به نام دولت اسلامی عراق و شام دست کشیده به وطن برگردانیده شد. همکارانمون در این خصوص گزارش می‌دهند. نابسته از رفتار کردار و مناسبت شهروندان دولت و حکومت در همه وضعیت شهروندان خود را تحت غمخواری خود قرار داده بعدی بازگشت با اظهار پشیمانی به وطن دولت خطاگی آنها را بخشیده با آنها حیات آسایشته را فراهم می آورد. از جمله چنین نفرانی فریب خورده شهروند محمدی و معطر سال تولد 1976 زاده شهر وحدت اقامت کننده شهر دوشنبه می باشد. نام برده از جانب برادرش محمدی شادی خان که این زمان برای اشتراک در گروه‌های مسلح جنایت پیشه به نام دولت اسلامی در کافتکاو قرار دارد به منطقه‌های جنگ زده دولت سوریه جلب گردیده با 3 نفر فرزندان نابالغش مدت 4 ماه در دولت سوریه
در شرایط وزنین و متشنج زندگی نموده، اخیراً با درک خطاگی خود و با امید از عفو کردار صادر کردهش با مساعدت کارمندان ریاست کافتکاو جنایتی وزارت کارهای داخلی از واحدهای جنگ زده دولت سوریه به وطن بازپس آورده شد. در ترکیه مرا برادر محمدی شادیخان پیشواز میگیرد، مرا برای فریب و به سوریه میبرد. چند مدت شما در سوریه بودید؟ در مدت 4 ماه در سوریه بودیم. اونجا در یک خانه محکم بودیم. هیچ جا نمیرفتیم، هیچ کس نمیدیدیم. آواز تیر تفنگ میشنویدیم. واقعا هم باعث خوشحالی است که باز یک عائله خطاگی خود را درک کرده، از محیط ظلم و بیدادی، از غارت و جهل و کشتار فرار کرده، یگانه تکیه‌دار این مرز آسایش زادگاه خود را دانسته به وطن بازگشتند و در محیط این وطن در کنار نزدیکان و پیوندان قرار داشته اکنون حیات آرام آسایشته به سر برده ایستادند. مینت‌داری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان کردنیم و گفتنیم که شخصان گمراه شده و فریب خورده مثل من را باز عفو میکنند و به وطن برمیگردونند و به زندگی آباد و آسوده برمیگردونند. شهروند خورسندای دولت و ساکنی ناحیه 5 ولایت ختلان بنابر سبب ویران نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم ها از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت گردید. نامبرده زادروز خود را با دبدبه و با خراجات زیاد جشن گرفته است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان اهمیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی و سیاسی داشته برای بلند گردیدن این ساعت نیک و احوالی مردم سهمی با سزا گذاشته است. متاسفانه در بعضی حالتها از جانب برخی از شهروندان طلبات قانونی مذکور رعایت نمی‌گردد. چنانچه از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 ساکنی ناحیه مذکور دولت و خرسنای سالی تولدش 1952 برخلاف طلبات قانونی مذکور عمل نموده در خانه استقامتیش دسترخوانی با ناز و نعمت آراسته جشن زادروز خود را با دادن 2 نمود خوراک در دوره زیادی همسایگان و خویشاوندانش گذرانیده است. زن در عائله هر قدر دارای معرفت بلندی حقوقی صرفه و سرشته کار باشد، همانقدر در تطبیق قانون و غنی گردانیدن بودجه عائله خود سهم گذار می باشد. برگزاری جشن و معرکه های با دبدبه و سرخراجات که به دعوت زیادی مهمانان گذرانیده می شود، پیش از همه با مقصد تقلید و خودنمایشی می باشد. نسبت دولت و خرسنای از جانب کارمندان میلیسیا با دسترسی به ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده و مقامات داخلدار ایستار کرده شده است. راننده автомашинаи газ 53 бегмирзо маҳмадқулов бинобар риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ велосипедрони 5 соларо дар ҷамоати деҳоти муҷони ноҳияи деваштиш пахш намудааст ки дар натиҷа ноболиғ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ ӯҳдадор аст баъди ба кӯча баромадан ҳатман қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намояд, зеро чунин амали солеҳ барои ҳифзи саломатии заминаи воқеӣ гузошта шахсро ба манзил мерасонад. дар ҳудуди ноҳияи деваштиш ҷамоати деҳоти муҷун аз сабаби бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавонистанд, ронандаи автомашини боркаши тамғаи газ 53 бекмирзо мамадқулов ҳангоми ҳаракат тавассути роҳи нақлиётгарди деҳаи меҳробод велосипедрони хурсол Қундузов Самирбеки 5 соларо пахш намуд. Дар натиҷа хурсол аз сабаби ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ترمز کردم روله اونجا گرداندم کار بزدم نشون چیزی کردم ماشین گذشت که بینم که بچه زدم ماشین مونده فرامدم. дар асоси моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ки боиси марги инсон гаштааст нисбати ронанда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. кормандзанони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғ аз ҷониби роҳбарияти вилоят барои хизматрасонии хубу намунавӣ дар чорабиниҳои сиёсию фарҳангии сатҳи давлатӣ ба тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ карда шуданд. ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ вилояти Суғ дар ин хусус гузориш омода карданд.
дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни машғулияти хизматӣ барои хизмати софдилона ва содиқона зоҳир намудани маҳорату малакаи баланди касбӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ суботу оромии кишвару шаҳрвандон волояти қонун пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқии 35 нафар корманд занони дастгоҳи марказии раёсат дар вазъияти тантанавӣ бо тӯҳфаҳои раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода сарфароз карда шуданд. таваҷҷӯҳ ва қадршиносии роҳбари вилоят нисбати милитсионерзанҳо барои масъулиятшиносӣ, иҷрои намунавии ӯҳдадории касбӣ зимни таҷлили иди ваҳдати миллӣ ва дигар чорабиниҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ аст, ки онҳо барои хизмат сафарбар шуданд. сипосу миннатдории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғдро сардори раёсат генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо ва самми бонувони матинирода расонида таъкид дошт, ки занони мақомоти милитсия бо иффату зебоӣ, фурӯтаниву маърифатнокӣ фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро таровату зебоӣ мебахшанд ва месазад, ки ба заҳмати онҳо арҷ гузошта шавад. чунин қадршиносӣ кормандзанонро рӯҳбаланд намуд. бинандагони гиромӣ, расми нафаронеро ки ҳоло дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гашта дар ҷустуҷӯӣ қарор доранд. агар нисбати тақдири онҳо ягон маълумоте дошта бошед, ба милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳед. санаи 23 июли соли ҷорӣ тахминан соатҳои 10:30 аз лаби дарёи Кофарниҳон воқеъ дар назди деҳаи Сароби ноҳияи Рудакӣ зани шахсияташ номаълум тахминан 36-46 сола дар ҳолати беҳушӣ дарёфт гардид. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки агар нисбати ин нафар ягон маълумоте дошта бошед, ба рақамҳои дар навор буда муроҷиат намоед. арбобова шаҳноза соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Рудакӣ номбурда санаи 23 июли соли ҷорӣ аз хона баромада бедарак гардидааст. дар ҳамин ҷо барномаи криминалии милитсия ҳомии ҷомеа анҷом меёбад. барои ҳамкорӣ ва робитаи ҳамешагӣ метавонед бо телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва телефони мадад 19 19 занг занед. то барномаҳои дигар тансияту хушрӯз бимонед.